Tayga salınbay. Байбота генерал mı? General. To'xtachi. Bu yilgi sezonda oldi ketdi birinchisi je tashladim bile. Ikkinchisi qayerda tashlading hali da? Ha, Halmen жақта ба? Ha, iyilik Байбота. Mana tayga tashladi Байбота polvon. General degan. Qaytar Nurbek. Bulatlar Nurbek ақшасы келсе сатыла тұрған аттар ham көп әсілер да. Қырғыз аттар негізі жақсы аттар шығар. Бойы 1.65 бар ұқсайды, а? 71 а? Қарабылар темірден қарышқыры мені. Қандай бол шығып кетті? Руслан, жібіреу айланды же өзің еле салдың ба? Мал жерде Байбота досым айландырды. А, Байбота айландырды. Салашпай да? Ай, елік. Қарышқыр деген атты. Мирлан Темір деген. Аты кірбей қойса шу, A43 Исмат әкеге бір болса болойды дейді екен да. Елдерші. Тажикстан жақтарға өтпей қойдыңыз Исмат әке? Шекаралар тоқталып, зор болып отырды, енді барамыз да Тажикстанға. Жанау. Қанша достар тұрады, ақалар, үлкенлер тұрады. Бұл барып жазып алып сағынды болады. Сағынды. Тажикстанға тұрғанда барлығы сағынды. Жанағы Хабибке салам деген болдарыңыз барды яқта. Ноқаттан аттар келді. Қырғыз ата. Қырғыз атаның аты бұл да? Не деген ат бұл әке? Тайсын деген ат екен. Кімнің аты бұл? Атыңыз. Қуаныш деген қырғыз атаның аты екен. Айдан кішкішіне алдыға? Қырғыз аталықтар келіпсіздер ғой бүгін, а? Сіздер жақта ұлақ аз болды ау, Бұлар кімдердің аттары, мәме? Нұрбек. Қырғыз атаның белгілі палуанның аттары екен, азым минет азыр. Бұл Нұрбек палуан белгілі атақты миллионды ем чапқан. Миллионды биыл чаппай қалдың ғой, Нұрбек? Ем шауаз, Құда қаласы, а? Ем суыды. Еми суыптыр. Мана Нұрбек палуан. Аттың кличкасы не, Нұрбек? Корабль деген ат екен, Қырғыз атаның. Корабль деген Қырғыз атаның аттары. Қайтар Нұрбек. Бұл аттар Нұрбек ақшасы келсе сатыла тұрған аттар ham көп әсілер да? Қырғыз аттар негізі жақсы аттар шығар. Бойы 1.65 бар ұқсайды, а? 70 бе? Корабль деген ат екен. Нұрбек палуан жауат екен. Бұл Нұрбек біз жақтағылар жақсы танып ашы мүмкін, танып алғылар. Нұрбек деген Қырғыз атада ең чоң сорындарды салып жүрген палуандардан да. Орғыда ұлақ болдат, мәрәлер бол отат, палуандар чау отат. Алы барычы Қылычбек Байкез келіп тұр мұнда. Майырда бір жақшы палуан әкәз келіп тұрды. Исмат әкәч. Исмат палуан аттың чоңын өміп тұр. Ассаламу алейкум. Исмат әкә, келдіңіз бе? Бұл жаңы тұлпарды тәрбиелағанға өттіңіз бе де? Жаңысыны, құда қаласа. Денсаулық жақсы екен? Жақсы әке. Бұл қайсыл ат әке? Бұл бала үлкен атын келеді. Абдылхафиздан аты, Ноқаттан. А, Ноқаттың аты, а? Польша ұқсайды әке, а? Бүгін салы бастадым, өте жақсы. Жашы қаншада бұның әке? Жашы 3-тен енді 4 көтіп. А, 3-тен 4 көтіп. Не деген кличкасы? Азырғы жаңа тенді қояуыз енді құда қалса. Емі қоясыздар, ба? Құда қаласа, істерің жақсы ма? Жақсы. Өзі Исмат әке атты қаттық башқаратты. Адамдар баяғындай чағырып тұрды азыр Исмат әке. Әлі аты кірбей қойса шу, A43 Исмат әкеге бір болса болойды дейді екен да. Елдерші.
Tojikiston jaqlarga o'tpay qo'ydingizmi Ismat aka? Endi xudo xolasa mana chegaralar to'xtalib zo'r bo'lib o'tadi. Endi boramiz Tojikistonga. Janob, Qancha do'stlar bor turadi, akalar, ukalar turadi, kutib kelar. Bir borib yozib sog'indik ularni ham. sog'indim. Men Tojikistonga tug'anda borlig'ini sog'indim. Janobi Habibga salom degan boldaringiz bor yoqda. O boldarim ham jur'at xudo xochib. Jur'at? Namart qilib ishini tashlab berdilar. Ha? Bo'lsa bir martasiga tushadi deb qoldi. Tushadi? Nega tushdi? Yigirlik Ismat aka. Rahmat aka. Voy. Hay! Otning yuragini suyurib ola turgan shul Ismat akada. Yağım elimden bana Xudoning bak bola. Sekin-sekin yurib qo'yatgansiz-da. Islom polvonlar taqtu qarishqirda. Ligadagi uydagi da saldi. Bir Qo'chqorg'on 5000 ga. Janimdagi kaç ortada kaç mümkün? Ama sal ver. Otur aka. Qaytib aka do'stim tushiraman. Qayta olib keliniz. Barma do'stim. Çoğatağız qanday aka? Mening bilan. Shu. Qara keldi. Uni qamarraga bir Qo'chqorg'on. Jo'g'ariga qayta olib kelgani 5000. Uni olib yerga urib, qayradan galaga kelib, qayraga borib 5000 ga olib kelgan. O'yda Hubiga o'ydaga salim solgan polvon. O'sha orasida Noqat rayoni Jidayli. Ruslan polvon, ostindagi mingelab. Mirlan Temirdan qarishqir degan oti bilan azamat. Malanga ben kapken. Ye mine tapken malanga kapken. Salın malanga salın. Ya jon turib turing. Kaçtın daha kapken. Tamam eksenlerinizi Allah Allah kabul kılsın. Şu oğlunuzun nurbatı kızlarınız kızbatı görüp yürüyorum. Oyun Allah. Barakelde barakelde. Oğlunu kamarına bir Qo'chqorg'on. Hayra jo'g'ari olib kelgani. Ataqtu qarishqir. Ruslan Omat shunchalik bo'lsa kerak a? Ildiga uydagi birday. Ama ya nasıl da? Nasib a? Qarishqir a? Karıştır ha. Mirlan Temirdan qarishqiri menen. Aka. Qanday bo'lib chiqib ketdi? Ruslan jibro aylantirdi, o'zing ele saldinglar. Nalcı'da Baybota dostum eğlendirdi. Ha, Baybot aylantirdi. Abdurrahman özü mükemmel. Eğlendirdi salışıp koydu. Salishib qo'ydi. Ben ona. Ay, yigitlik. Qarishqir degan otda. Mirlan Temir degan. Avuç var mı? Hala tatavaka kıldırıyor o şakta yerge çürü olmalı. Çidegiler. Hürmek balvandagi bir ayıldı balvana. Ya zaman çide. Bir jalkın algıla oldu. Ya zaman kılav bollarına rahmat. Mimandardı sıylaganına. Bak, töreme varınız. Töreme varınız. Cevapinizi alıp gelinizler töremde. Abi, Yürübeyl avuç kaşır ver, avuç tribünan aldı alıp gel. Bir yerde dağlı imamlar var. Alış polvon, Baybota polvon deydi. Baybota qaysi ot bu? Nokattan nakalar mı? Noqatdan kelgan ot bu? Noqatdan kelibdir. Klichkasichi? Yemek lazım. Kiçik asmadan biliyoruz da. Anam bilasan. Qanday ot ekan? Yaxşı ki. Yaxshimi?
Meme болды жаңағы Мерспеде Adidas. Башка балдар минут ага. Байбота бул өз жаш болгону менен сорунду кыры берген. Атактуу Кара Жагачтан чыккан Байбота палван. Ийгилик онда Байбота. Смадаga жаңа кара салдады. Orada da. Üç çeker ekan şu. Төргө çıkmaydı. Sağlam Ismadaga katты кырак. Ana. Kıymet. Gürüldöp ketdi. Şimdi ketdi. Bir serke ekan, jo'q. Ulduylar. Sıradaki çağrı verdi gene.
Hızırıldığa Abdurrahman Palvan saldı. Bir Serkega. Abdurrahman assalamu alaikum. Qaysi lot bu? Ha, milyon bu. Milyon yemile çıktı o'xshaydi, Abdurrahman. Ha, bu nechinchi chavoshing bil qilsiz ama? To'rtinchi shunday. Ha, 4-shu ha. Bir Serkega saldı. Jonivar milyon. Öte ko'p so'rin salgan at tabıldı amna araya. Qara do'dan qilcha ekan at. Jamon qattiq kela bo'ldi, voy. Kichib ketdi. Noqatdan hararatlar kelib turib bugun. Bo'yi 1.80 bor o'xshaydi. Bekpo'lat kimning ati bu? Moqotdan Kuba degan ot. Kuba degandim ba? Karabil degan. Karabil degan ot ekan ba. Sana berib turdi, ha? Karabil degan ot ekan. Siymiq palvon Aydar ekanda lider bo'ldi hozir. Turishi bo'lakda bu palvondan. Murat palvon. Milyon sizga tep qolib turib aka? Ja, belini bo'shatganda men siz chavat o'xshaysiz debdi. Bo'ldi-da. Yerda kurash bo'lsa sizga, ha? Biz suvni ot tayyorlab beramiz palvonlarga. Palvonlarga. Ular qanday bo'ldi aka? Zo'r bo'ldi. Kim berdi pul uloqda aka? Uloqni ko'makchilar bilan birani ekanlar. Ha, sizdan ekipangizmi? O'zimizga toza uloq bo'ldi, jiyib uloq. Jiyib, so'rinlarda ko'p ekanmi? So'rinlar zo'r. Qirg'izning to'yi shuncha har yoqdan otang qonib olgan, enang qonib olgan palvonlar kelib cholib uloq cholib o'ynab kulib ketishadi. Duoni berib shunday to'ylar ko'p bo'lsin. To'ylar ko'p bo'lsin, ha? Uloq to'y bo'lsin, to'xtamay. Bu akam charchi kurashning chempioni intimoqda. Men esim taniganda Qizilkada birinchi o'rinda olgan edi. Bo'ldi ish. Jo'g'origa bir serka oltin qurumen ekan. Oho, qizib qoldi. Joyida solisin. Qaysi polvonda ekan? Husayn polvonga oshib qoldi dedi. Aytulu Qo'ldosh polvon Husayn polvonga oshib qoldi. Tak bir serka oltin quri. Qana. Senda ekan ketdi sen polvon edi. Polvon deydi. Bilek kuchli bolalarda bular. Salish polvonning oti bilan ekan, ketdi sen polvon. Tagin. Bir serka, bir oltin qurg'a. Husayn, ot kimniki? Sadish aka oti bilan ba? Hozir shu og'aynilar o'ta qattiq chavotadi. Og'ayni kimda yo'q, silashmasa jatcha yo'q deydi-ku. Silashib chavib juraveringlar. No akasi bo'ladi. Ne degan ot bu? Atın bilesizmi? Axir quvvatda o'ta qattiq olishadi cho'ng jiyinlarda. Oltin qur bu birinchisi mi? Birinchisi? Ha, молодец. Aslan koy koyla. Nurbek polvon. Hareketlerni qilib turg'ila polvonlar. İsmaillar tart turg'ila. Polvonni belgilarini usulab turg'ila. Tayyorlanib turg'ila. Qilishimiz kimga Bir serka oldiga.
Baybotu polvon o'rtada. Alish polvon. Qaytib degan shu Rashod ekan. Gürögen ünlerine qarab, gürögen ünlerine. Haydi. Dek bulacağım karat mı? Nokatın karat. Baybotta general manager. Elvay korol menen ekan. Qana Elvay? Elvay mana korol menen. Ablaz polvon, sağla ablaz. Bratishka. Baş tutsa. Kim? Nurri polvon. Sen qayerda? Ko'kjar Silo. Kim degan? Ömür polvon ekan. Ko'kjarchilar tanisangiz like'dan boshlashinglar Ömürga. Dımıp kaldı ha. Sol canning boring. Dundal qoldi ana. Boş sittir, yürü ko. Ko'kjardan mı? Kuchli otlar kelibdi, galat dimi qoldi. Negisi bizda dag'i bari o'sha aylangan otlarga ish bo'lib qoldi. Eki-ekidan Qozog'iston, O'zbekiston eki-eki bo'lib aylanadi. Yerda aylanmay turib negisi otlar aylanib qoldi. Bir çoğun balon keltirmaydi. Zaylagan ottirsa. Boshqacha balon.
Alış balon mingen at. Üçtü ekem onun için olmuş. Muhammed aylandırıyorlar. Kim eken? Ruslan kirip ketmiyor burada. Baybottayın geliyor da. Özü şu aylandırganda mına Muhammed qattiq aylandıradi. Bardı qattiq aylantirib beradi. Sho'rda. Atты boshqargan boshqa, chapqan boshqa degan turadi. Al Baybota. Dönsеңер palvonlar, ne bo'ldi bu? Jodi kireyin az, g'ijrim kelib qoldi. 7 minut bo'ldi. Qarishqir. Haydachi Ruslan bir. Bu yilgi sezonda bir yangi video qilaylik Qarishqirda. Jonivar so'rinni qirib berganda bo'ladi. Ya. Allah. Ya Nurbek palvon chapqon mingen sotiladi degan at mana. O'rtada o'zi. Kimde ket dayda palvon. Ruslan deydi. Aytulu Qarishqirda. Ruslan da ko'p. Ana reklama. Жерден qattiq qiladi. Ana. Mirlan Temir'in Qarishqir degan ati bilan. Hozir ылдыйга bir serkege dagı tashladi Ruslan palvon. Qarishqirmayan. Ruslan jamon qattiq chiqding go? Negiz qattiq chiqadi Qarishqir. Ha, Qarishqir qattiq chiqadi, to'xtachi. Ana mına jiyinda rasa dimdalib qolgan yerlarda shu kichkinala ochilsa shu sen enga to'xshaysan Ruslan, ha? Ha, shunday. Shu engish chag'idan sana o'ta baho bera turgan jag'ing bor-da. Voy bering. O'ta dimdalgan yerlarda ko'p olib chiqasan-da, sen bayqab. Ana Ruslandan palvonlarni qarab juramda hozir. Na eki-ekidan bo'lib aylantirib chaqyapti. Sen жалгыз эле бардык жерде өзүң салып чыгып Bizga jardam beradi. Berebe? Aylantirgan akalar, ukalar bardi. Sardamyan bo'ladi barcha. Sardamyan, ha? Qarishqir qanday bo'ladi? Qarishqir yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi oldi. Bu ot meni o'ta ko'p bigiliklarga jetding, ha? Qarishqirman, ha? Shunday oldi. Shunday 2 yildan oshdi. 2 yildan oshdi bu? 2 yildan oshdi. Bigilik anda so'rining ol. Serka, ha? Qo'y bo'ldi. Ha, qo'y bu, ha? Qo'y ana. Toybaşı'na bir. Mingiz. Baybota. Toybaşı özü sorununu verir sana. Maşallah Baybota azamatsın. Sana şuraya veremem. Olday kımarıga jetkirgen palvanday beri qaratıpçı denizler. Ortada kalmışlar hadi şaka. Aras. Oson ekan. Bilesin? Kimisi Hasan, Hüseyin. Hasan.
Астына минген атасы. Barakelde, Hıldığı Kımerrege alpar bir Koçkorga salım salgan palvan. Koşalayıldın palvanı, üç bir tuğandın bir ösü Hasan palvan. Astındağı mingen at. Aftan del sayap kerdin hadis degen atı mene mınakey. Hıldığı Kımerrege alpar bir Koçkorga salım saldı. Hasan dua kılemi. Assalamualaikum warahmatullahi Bütün gazlak ödetken Allah'ı güç etti. Şu balları elge yurtqa tinge sıma kılgan ballardan bolsa, on. Zaman. Bayboto bileğinden güç ketmesin. Alıp gelip mınaket toya esine mingizi Bayboto Azamaz sorununda aldı. Maşallah aldık etti de dua. Baya dua kıldı mı? Olur. Aldık etti de dua kılasın yani. Her bir palvana aldık ettini taşaştı. Başka baygeni taşaştı nasip olsun. Bizden niyetimiz ele uçul. Her birinin 4. salım Hüseyin Palvan Boyka bilen. 5. salım Muhammed Palvan Orgu'dan. 6. salım bir serkege salım salgan Palvan Daniyar Palvan Şum Karagağız'ın kök atı bilen. Bir peçkege salım salgan Palvan Haydar Ken'den Sıymık Palvan Medet Aksaray'dan Adidas degen atı bilen. Dağı joğoruga bir peçkege olan acı, olan arena ok menen. Gilem jena 1000 so'mga sorum salgan palvan Bayboto palvan. Şumqara ağızdan kök atı menen. Bir Qo'chqorga salım salgan palvan Ruslan palvan. Mirlan Temir'den qarışqırı menen. Qayra joğoruga 5000 alıp kelgen palvan Ruslan palvan. Mirlan Temir'den qarışqırı menen. Bir serkege salım salgan palvan Orgun'un Mitaloğan'ın balası Abdurrahman palvan. Karadağ'dan Kılıçağımızdan milyon degen atı beren. 13. salımda Bekbolat palvan. Medet Aksaray'dan milyonu beren. 14. salımda Hüseyin palvan Orgu'dan. Salışağımızdan atı beren. Bir Qo'chqorga 15. salımda Nur Sultan palvan. İbiş Hacıköy'ün kök atı menen. Kayraldığı bir Qo'chqorga Ruslan palvan. Mirlan Temir'den qarışqırı menen. Bir serkege Kadir Ağız Kadamjay'dın palvanı. Özü bakkan özü taptıgan kök jal menen. Kayra bir Qo'chqorga salım salgan 18. salımını salgan palvan Hasan palvan. Alttan dil sayap kerdin hadis degen atı menen. Hayral kelgen Bayboto palvan. Hareketli olgula 20. salımlar palvanlar Qo'chqor. Barakelde. Hıldığı Kımerrege bir Qo'chqorga salım salgan palvan. Batkeli oblastı Kadamjay rayonu Keltegayılı. Haydar palvan, astındağı mingen at Haydar. Oğlanda Kılıç'tandan Nurlan Dosun'dan Surkoyan degen atı. Kılıç'tandan Nurlan sayap kerdin Surkoyan degen atı menen bir Qo'chqorga salım saldı. Haydar dua kılem. Amin. Şu ulağı tar. Allah'ın kalıqısı. Balları жақсы Kırgız'ın keregine jargan жақсы insanlar olsun. Sizlerge de rahmat. Siz yerde bal var olan. Ortalamcı nemeler. Rahmat duadınızlar. Barakelde. Belki ультралар бұдан ham жақын атады деді ғой. Ультралар мен 15 pro алдым. Palvan, білегі күштүүлөр. Кимге насип болады екен алды кен. Иншаллах Аллах Таала маңдайга жазып турганга насип болот да, карагыңыздар ортодо. Түтүн болду. Түтүн. Uloq tutganda tutasın. Ko'tarildi. 4000 dukkana sırası ko'tarildi.
Qaysi polvonda keltadi? Barakelde. Qaysi balvandan Allah Taala nasip kılgan bolsa oşol balvanda. Tribunaga kelesing, ortadagi boshqa qalasi Bishaja o'zin jalini aşırasın ese. Hareketde ol balvan, hareketde ol. Bir toy üstündeki 4000 var. Kiyovalavuz Bakay'ın atından bir taydın üstüne 4000 koşuldu. Tosbalışta ala ortadagi mashina aynan nega ham kirdik endi. Og'ayam baribir ekan. Minna mashinaga kel. Ha, ayda, sekin ayda. O tuğan o mashinada qimmat atlar juratan yerda. Palvan, şuda. Takımında taşta kalgın palvan. Argı baktın yuguruşunu gel atkanını karağızları. Bayvata palvan. Esep, boldu Bayvata, çıda. Boldu Esep. Bakken oğlansı kadam cayralı. Karacıga çayılı. Aytulu Adreş palvanın oğlu Bayvata palvan. Aslındağı mingerat Bayvata. Korsanın general. Korsan soğuklardan general degen atımına manake Bayvata bugünkü başkı bayge. Жылқы баласы жуасқа таштады Байбота. Чүде. Байбота айтқан мен бая Аллах Таала насip кылса алып кетти де дуа кыласың деп. Чүде үкәме. Assalamualaikum. Alçaqından keyin palvonlar. Бүгін маrakazdan жақсы ниетпен той беріп отқан екен. Тойлар тоғылансın. Балдардың өмірі ұзын болсын. Елге, жұртыға, диниге қызмат қылған өзінде жақсы инсандар болсын. Маша Аллах'ın palvonlarga hem күч қуат берсін. Жардамыңыздарды бергеніңіздегі Аллах разы болсын. Azamатlar, hürmetli palvanlar, alışıqta kelgen imanдар, razı olыңыздар. Тайға салды Байбота генерал мı? General. Тоқтачы. Быйылғы сезонда алды кетті, біріншісі же таштадың біле? Екіншісі қайда таштадың арада? Бүгінде Халмен жақта. Халмен жақта ба? Игілік Байбота. Тайға таштады Байбота палваны. Генерал деген